I evo prilike da nam se na bini pridruži gospodin Zijad Bečirović kako bi preuzeo nagradu. Drage Mostarke, Mostarci, uvažene ekscelencije, posebna zahvala i poštovanje Centru za mir i multietničku saradnju, organizacija koja traje već možemo reći decenijama na ovim prostorima. Svi smo govorili šta nam znači multietnička saradnja, šta nam znači mir, međutim vrlo često i toga nismo svjesni jer zaboravimo šta znači trajan mir i dugoročna stabilnost. Međutim, ja bih više govorio ovoga puta o Mostaru nego o visokoj politici, jer tu smo imali vrhunske govornike, premijere, novinare, predsjednike sudova. Ja sam još kao dječak ovdje bio 1984. godine na radnoj akciji na Salakovcu, na Rujištima, aluminijskom kombinatu u Drežnici, ali sam istovremeno i 1993. godine doživio jednu ružnu stranu ovog grada. Bio sam uhapšen, iako nisam bio vojnik, i na svu sreću preživio sam, kao što je preživjela i Selma Handžar. Želim da pamtim Mostar iz onog ljepšeg vremena, iz 1984. a da na osnovu ovoga što se dešavalo, što je tamnija strana ovog grada, gradimo bolju budućnost ne obazirujući se na prošlost. I mislim da upravo ovi ljudi koji su se okupili ovdje su ljudi koji grade bolju budućnost. Imali smo primjer ovdje dva čovjeka koji su heroji ovoga vremena, to je makedonski premijer Zoran Zaev i grčki premijer Cipras. Imali smo crnogorskog premijera čija je država nedavno ušla u Sjevernoatlantsko savezništvo, u NATO. NATO nije zbog rata, NATO je upravo zbog mira, da dovede do prevencije bilo kakvih konflikata. Imamo tu premijera Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Zvizdića, koji isto hrabrim koracima svoju zemlju vodi ka euroatlantskim integracijama. Hvala vam još jednom i želim da još da kažem, na nazivu manifestacije Mostar ne zaboravlja svoje prijatelje, a hoću da kažem ni da prijatelji ne zaboravljaju svoj Mostar, ne samo danas, nego cijelih 365 dana u godini. Hvala vam još jednom.